Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nalongan di bagas Tuhan Tadi Yesus Kristus, Paima ijalo hitari gapan siganu pari bata, bani panorang sugut nerion, pasada hita uhurta, martongko mahita. Ham Tuhan na bata Bapa namin na marhabang siya na atas, puji-pujian terima kasih ma Tuhan, ipadas hanami, isombakon hanami bani panorang sugoton, bani ganupan dear nilayakmu, sonay age bakal ni pangidopimu huban nami. Boy hanami puho sogoton haganupan in pita halani panjagayon panramotion apa pasari hononmu saganjang porngin nasalpuin asimarhite hatamu torangi ham tong tong pikiran nami ase tetap ibagas malas niur janah marhatuahon hanami ibagas ham. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sugot nyarion. Naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube pon. Pangarapan nami andohar na siyam horas-horas ijape marianan. Bapak nang rigapan sigano paribata sadarion Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 Aima tersurat bani buku Lukas bindu 2 ayat 40 sia nama katahon senon. Jadi nini mahubani sidea masih mapala pindahan nasyam aku. Elang iboto nasyam. Napatut duau ibagas romani bapakku. Bapenang onggado hita makatahon atap onggado itangar hita halak na makatahon sonon bani sada ibadah pandita podasbek kamda ambilanmu situa nami pondok ben hamda renunganta nasiol makatahon sonaha ase ibadah ai boy podas salose bapenang maningon do marubah kita deposi itangar hita rigapan sigano pari bantah bani panorang sogoton umbani pahara na maningon podas-podas salose hita maribadah maningon pondok-pondok hita maribadah bani panorang hadagdanakon ni Tuhan Yesus deposi jupah panorang ni ibuan nama toras ni do Tuhan Yesus rumah panombahan. Jana ipadasma ijai nagabe galangan ni. Jana deposi salose iya ya salose orang tua ni pakon sanggah adak danakon ni Tuhan Yesus mandihuti ibadah na pitu ari pitu borngin ai songon hasomalan ni pesta-pesta bagal ni halak Yahudi mulak mas sidea. Tapi bani panorang ai sanggah namulak ma sidea lang ipardiate orang tua ni halani lape mulak sidea langsung ku Jerusalem mulak ku rumah ni sidea hun Jerusalem. Tapi tading opesi dia piga-piga ari halani ai ma Tuhan Yesus sanggadak danak tading opeg iya i rumah panumbahan na i Jerusalem ai. Jadi domba ipindahi iya ibitorihi atau ujabe lang jupah HP ini jupah ma Tuhan Yesus rupa kon pangituai pakon malim-malim apa si boto surat ni halak jauh di bani panorang ijia martupu i rumah panumbahan. Jana ihatahon hubani orang tuani atau penama toras ni masih pala pindahan na siyam au. Tuhan Yesus manobut na perlu bisa hali marhitihon ni sikap ni ay. Sedo halani na marayo Tuhan Yesus mulak. Ya, lang na marayo. Tapi ia siol patakaskon bahasa i rumah ni bapa ni ya ia tading i rumah ni bapa ni. Jadi adong do bapa ni. Bapa secara rohani atape bapa partunduyon.
ibagas partundungan. Halani ai Tuhan Yesus ijon siol mangajarhon hubata. Porini pe adong nama torasta, ya, namaningon si balosanta, maningon do hapeni takas wata. Bahasa maningon balosan do hita, bani bapata na inauguriatas. Maningon rosuhan do uhurta, tading rapakon bapata na inauguriatas. Jadi, sedo Tuhan Yesus nama rayo mulak, sedo Tuhan Yesus nalang mardalan rapakon nama torasni, atap maila iya halani idingat mungkin sonaha sejarah pertubuh ni lang. Tetapi Tuhan Yesus yol patakason bahasa iya tading irumani bapani halani ai ulang pala ipindahi halani adong do bapani. Nah, aina perlu besali. Napaduahon bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do hapeni marosok kita tading irumani bapata. Halani ai angko dihuti hita ibadah ta ibagas garejata. Jadi ulang adong rasa bosan hita, ya, atap na sadia ganjang pe ibadah ta ai sadoka irumani bapata do ai maningon marosok kita. Jadi maningon boy do hape iben hita perbandingan ta. Anggo ikode tahan hita pigadoka, anggo itiga tahan hita pigadoka, anggo imol-mol pitik tahan hita pigadoka, bandingkon hita tahan pigadoka kita anggo ibagas ibadata igarejata. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan maningon tahanan do hita i rumah ni bapata marimbang bani ianan nalekan. Ay maasi sebutkan namin okan na pertama ay maningon do irubah kita sikapta i rumah ni nebata ibagas garejata ibagas ibadata pakon bani ianan nalegan masih anggo ijuma tahan do hita sederi bot halani adong pangarapanta iorjon hita jumat taay adong hasil ni tot dulu bisunai ma anggo i rumah ni bapata do hita maningon do tenger urta bahasa ibagas rumah ni nebata do ipasu-pasu nebata hita jana ibere nebata pargugo kubata itorangi parguluhanta. Jadi lang si soya-soya HP ini age PHP dokah kita i rumah ni nebata sadokah malas uhurta sonang uhurta marosu tumang uhurta ibagas rumah ni bapata. Jadi on matene na maningon ididah kita. Jana napatuluhon maningon do takas ubata omani. Bahasa langa dong hapini ianan naligan natang si porlunan bata subali di rumah ni bapata. Jadi bapak inang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Sedo lo makatahon bahasa sedo langboi gabe rumah pertongkuan rumah ta masing-masing. Rumah tabe, ya. Tetapi sanggaro kita rumah ni nebata, rup marparsoran hita pakon hasomanta, maningon do hapeni boy idah kita, ondo natang si porlunan bata. Aima anggo boy hita tading rup jana jupahan malas niuhur di rumah ni bapata. Halani ai maningon ma pataridah kononta gadup ari rosuh tumang do hita tading di rumah ni bapata. Marhitehon ni aima gabe ipataridah kita bahasa ibagas sonang ni hurnit unyurta ai tading i rumah ni bapata sonai mahumani ia perluhon hita jana ia malas kon urta ase ahana gabe harosun ni nebata ahana gabe hata ni nebata hubata ai mahuma nagabe harosuh ni uhurta sihaguluh kononta sigano pari. Amen martong mahita. Ajari hamhanami tong bapa. Ase marhite usihan nadop ibahen anakmu Tuhan Yesus Kristus. Natong ia marmalas niuhur tading ibagas rumahmu. Sonai mahanami tong Tuhan ibagas pergulukan nami. Sai tetap mahanami mangindahi hinabagal ni holong muin, hinabagal ni pasarehonon muin, marhitehon ni
kehadiranmu, hajong-jonganmu, itongah-tongah ni rumahmu nama passing in. Alanya Tuhan, saya tetap malas uhur nami, tading i rumahmu, saya malas uhur nami, menangihon hatamu, jana malas tetap uhur nami, marparsoran pakonham, i rumahmu nama passing in. Nagabe perhitian nami, manjalohon pasu-pasu nahupamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Oras pataganuban Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jana saya tetap matongon lambin malas uhurta ibagas parsaranta pakon Tuhan naibata. Shalom.